dođite vidjeti što sam našla, album Zaga i Filip, idemo ga popunjavati, brzo. Šta? Album Zaga i Filip, ajmo, brže, jedva čekam. Joj, ekipa, ja isto jedva čekam. Iš ličica ćemo što to otvoriti, može? Zaga i Filip, ko su vam ti ekipa? Kakvi Zaga i Filip, meni to dosadno, ja neću, ajde bok. Jubi, Zaga i Filip, ajmo otvoriti sličice. Ja to znam, ovo je Zaga, a ovo je Filip, oni su youtuberi. Pa ajde onda ekipa, šta čekamo, ajmo otvoriti. Prva strana, što tu piše, zdravo ekipa, treba se kupiti sličice. Ajme, koliko sličica, pa ko će to sve skupit? Ajme ekipa, pa ga nećemo nikad skupit. Ajme. Jel ima tu još nešto? Ima! Stani ti Valentina, ovo je neki pošter, ajmo ga izvadit. Ajme, koliki pošter! Pa svi stanemo na njega, ogroman je. Gdje ćemo ga staviti ekipa? Oho, kako smiješne šlape, gle, ove su na psa. Ove su na jednoroga od Zage, aha, baš su dobri. Evo ekipa, nalijepili smo pošter na ormar. Pogledajte kako je veliki. Jel on se sviđa, super je, kad ideš vidi bit će sretna. Wow, ekipa, super izgledate sa Zagom i Filipom. Idemo sad otvoriti ove šličice da vidimo koje smo dobili. Ja ću ovo prvo otvoriti. Evo ekipa, otvorila sam. Ja sam to dobila zlatnu sličicu. Je to ona zlatna sličica neka koju su pričali? Nemam pojma, moguće. Filip, radi šlajm. Ovo, ne znam šta je. I je stavio ovo Zaga i Filip. Kako fora, idemo ih lijepiti. Čekaj, Buba Mara, točkica da ja otvorim ovaj pa ćemo sve zajedno lijepiti. Čekaj, vidim šta sam ja to dobila. Filip sa kacigom u špilji, Zaga pije nekakav sok sa nekom dugom slankom i ovo je jedna zlatna sličica, baš je predivna. I što je ovo, Filip sa nekim naočalama? I djeteli nas 4 lista, ja sam joj izvukla, hvala Zago. Jes, ja ću imat sreće. Ekipa, mogu ja ovaj, molim vas. Wow, ekipa, pogledat će moje sličice. Zaga i Filip će se vjenčali. Zaga na sjenu. I zlatna sličica. Predivna. Stava Filip radi ližaliće. I ona Filip smiješti kao crtić. Baš sam sretna, ajmo ih nalijepiti sada. Prva sličica 25, to je tu. Evo, nalijepila sam, idem dalje. Piše da je ovo Filip visoko ispod piramide. A to je kao u Egiptu. Prva zlatna sličica ide ovdje. Piše slime eksperimenti. I ova ide ovdje isto slime eksperimenti. Sad ću ja dalje ekipa. Ovo su zove čudni slatkisi. Nalijepila sam ovo Filipa sa ližalicom i ovu Zagu kako pije čudnovati koktel. Tu sam nalijepila ovu zlatnu, a ovdje sam nalijepila Zagu opet kako nešto pije. Tu sam nalijepila ananas kućicu, a ovdje Zagu jednorog organizira za špangice. Baba Mara, dosta si ti lijepila, idem ja ove ostale nalijepit. Evo, ja lijepim vjenčanje, ovo mi se sviđa, ali tu imamo samo ovu jednu sličicu s vjenčanja, dobro. Ali ekipa, ja sam nalijepila djetelinu s 4 lista. I tu Zagu na sjenu, takmičenje u skokovima. Na YouTube video, do sad su snimili preko 700 videa, tako ćemo i mi isto. Ovo ja nesmiješan Filip. I za kraj sam nalijepila ekipa, slavimo 500.000 pratitelja. Mi još ne slavimo, ali budemo jednog dana. Hvala ekipa svima koji se pretplatite na naš kanal, jako vas volimo. Mislim da vam je to ekipa, to su sve sličice koje ste za sada dobili, ovo je kraj albuma. Ej, pa koji ste već sve nalijepili bez mene, nijednu sličicu mi niste ostavili, baš ste neki. Pa Roko, pa di si bio do sada? I ekipa, kako ste to nered tu ostavili, sve te sličice, joj, strašno, ali nema veze, jako mi se sviđa ovaj poster. Pa ekipa, ako vam se svidio ovaj naš video, Filip, jesi ti tu živ? Mislim da nije živ, to je samo slika. Ali ovaj veliki bi mogao biti živ, jesi ti Filip živ? Ma i to je samo slika ekipa, šalim se. Ako vam se svidio ovaj naš video, pretplatite se na naš kanal, obavezno. Ja ekipa, ne zaboravite lajkati ovaj video, pretplatiti se na naš YouTube kanal, gledate naš Zumice i Zaga i Filipa na našem kanalu. Uživajte, volimo vas sve jako, ćao prijatelji! Ćao prijatelji, pretplatite se obavezno, mi moramo skupiti oko pratioca. Ajde, brže malo pretplatite se. Dobro plavanja, ne gnjavi ljude, pretplatit će se oni koji nas vole gledati, jel tako ekipa? A mi vas sve volimo. Ćao!